Как очутился здесь, на территории России? Pasukan Rusia berhasil merebut kendali atas wilayah Cherkasky Porechny di Kursk setelah melancarkan operasi militer yang intens. Dalam rekaman yang beredar, tentara angkatan bersenjata Ukraina yang masih bertahan di daerah tersebut berhasil ditangkap oleh pasukan Rusia pada Senin 10 Maret 2025. Pasukan penyerang dari Resimen ke-30 Kelompok Utara melaporkan bahwa mereka telah membebaskan sebagian besar desa dari kendali Ukraina. Dalam operasi ini, lebih dari 10 prajurit dari Brigade Serangan Udara Lviv ke-80 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil ditangkap. Militer Rusia mengklaim bahwa keberhasilan ini memperkuat posisi mereka di wilayah perbatasan dan melemahkan upaya perlawanan Ukraina. Sementara itu, pihak Ukraina belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai jatuhnya Cherkasky Porechny. Situasi di wilayah Kursk terus berkembang dengan pasukan Rusia melanjutkan operasi untuk mengamankan area strategis. Konflik di garis depan semakin memanas seiring dengan eskalasi pertempuran antara kedua belah pihak. Сказали выходить с норы. Я сказал, я выхожу. Никакого сопротивления. Блин, как тебе вообще? Отношения как? Хорошие отношения. Нормальные отношения. Человеческие. Водичка напоили, дали сигарету. Как очутился здесь, на территории России? Привезли. В смысле 80-я бригада? Конкретно говорю. 80-я. Штурмовая бригада. Фамилия, имя, отчество, год рождения. Емченко. Где был рожден? Емченко Артем Александрович. 86-го года. 1986 рожден. Город Шостка, Сумской области. Кто командир? Никого нет. Я по званию старший, но я не командир. Там все готовы сдаться? Мы не знаем. Сколько человек? Мы собрались сдаваться, вообще я так стрелять не хотел никого. Я думаю, что там до 30 человек. 30-35 человек не будет. Вот в этой посадке, где вы сидели? Да, только в разном ходе. В каждой бочке по 4 человека. Сейчас, Все полностью. на вот этих кусках вооружений в каждой точке было изначально, когда мы заходили, пулемет, ПК, пулемет Калашникова, гранатомет, РПГ. Сказали выходить с норы. Я сказал, я выхожу. Было Сопротивления нет. никакого сопротивления. Совершенно. Блин, как тебе вообще? Отношения как? Хорошие отношения. Нормальные отношения. Человеческие. Водичка напоили, dali sirop. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.